Orofo mamu akwa emergency Ghana TV so. Na de presiding head and ho akire no presiding head wa yehye papa adentia sof mame anase ne yere free say presiding head yere ofi say wo sofo girlfriend bi na chese wo de nani atofo mo ehu say sofo wo girlfriend bi ono na dwen so obeka na ka sofo agyae eduru mi bi kura no kan na sofo yi so ana presiding head na yeso ono de wagi woni obi ani ho saa na wei na omo kwa yie bi na so presiding head dey say okopa akotwa mo okọ ge no ha okọ ya be ma foforo na hye ho na pa presiding head muni ya wadi kum ni wura fikura say won na head asori no enti na wo senka wo jeche die no ye din no ye mo na nko besi kofie na nso oso won tia se da ma won ne akwa na wa be hye ne girlfriend ni dem no pa na even girl no kura no chese presiding head and girl no nso owokunu o eni so ni kun na so o madwuma na ono fa ho bodwuma efa na chisa okoya be ma foforo che ho enye ni kun no eno na osof presiding head so won tia se woni ni kikirikiri na ebepie sof maame anim na we na sof maame nso fi se sofu otwafa machi ene me nso de me nso meya ni bi na mo me hwe wo se wa ye ni bi sofu se presiding head o si ne yere na ye no ono so se wono wonwe na hunsem ne ka no asofo no ana Pentecost asoro no mutumi kan me kodu sen mo me ko story no ye bewie no ye nyina ye behu se osofo ho kwa so vivi na wo asore banzo wote wode na ye ye ko hemra amabo achewa ewie mama me pacho ewie de wadaro maboko ara me de masama beda mo be na wotwe mienu ni kakra ni na tosu mienu aye kasa tosu mienu right asama wodi beto anasa wokato presiding elder unso a chow eso do me ma okwanya biem otwesan anase ukutam mama me pa cha me kura mo pa da biem sa wantemenka me say presiding elder Pentecost presiding elder unso a chow otwesan na ukutam mama me se me kura mo twe okay them prince so presiding elder unso a chow otwesan na ukutam mama me ntwesan me da so agina de me gina okay bonnet of yo awi idea etiefo amutie me boko mikro wuso e chan oye presiding head o manso ekropon ene oye assembly man obesra me na ware me na me ne bobra ni bia yikuta mama akomako enwotwe de etoson kro ese ye oba awakowale ni sese hunti nia edikan papa me ne starte aware abraba hyase wo manso ye kuya ye dru pempenso bi no so obeko school na mete na sese onko Tony College on 4 years owie ye and also obeko university and then so on 3 years eti abraba no ya pimpim bi wa krasia ye mfuo ni bia na ye se afede ya bre ye kotra kumase na ye betre kumase eti kumase ho no papa yi wo ware me say Kristo ni be ma me so ma ye na pamfo am di nachi enti was start evangelism ya okoka Nyankopon asem ena menene ti wa ye di kopie asori bi ye wa man church bi mu enti eno na chi no na me de minim se me kunu ye Kristo ni be ma bigini di ye pa afi na papa no ne niam bi esesa me so me fa ye fro me bra papa also having to me fire from me da for more 6 months afi de ma fire from aye me bana me say o say no ma fire from papa ikra me so okosua o konso aso de na konhoma betu ho de eno de wa hunu yeda je opon ba na obobo makonhoma afi de metre fia nwumre be no nson afi na papa yi e free school o be fi sabre na o kire ade wo kuro bi e fre oreko eti edumre bi na ase me de madwi to ne ma bi won ho na mbusan se papa se ne ma bi ya tesa won ho de eba ne sen be ma start ma sema msa wo ba ne de ayere ne o mu kura so ye nipa eti papa ti ne me ya ka okete so a du be bi kura na sabi me yo ba so ne bi a me tinka se nke bi obeka me na won fi me eti mua na me hu se de obeya na obeya de ya ne me so metua makono so metua makono de na me tu be da akonwam nti be da akonwa no mu a
ana me busa ne say emu ana ne ma me wu ye nti bu ana me hu say teacher ni baby a wone ne start impransam ofre na one ne kasa no wapie me busa na say adwumafo ma ne bia na me de masototo fom a ti ne ekotena kro bi yefre AFUTUO agya ti yetu ho ba asreso eti hwa na me ye imagine say so oba start abrabo bia AFUTUO agya ne ye bokuma se ha se yetena ye eti bakwa ko busa no bro no yetena ye so se bi oni obi tua na ho obi a aminim sabre na menyim ikobusa ya o mo se ha ne teacher ni baby a otemantamra nkoda emu ana ne ma me free mu yakoye yie kama yo ha na mo se oba na baby oba me ma na aduane de a oso woni enti na afede de be wi ase ya ne se oba no ntoma be pa ho se ne mpana no papa ne jitu ti me so me ye madwen se waje atomo onyi ntumo mema oba na hu se papa na woni ne yes ade no wo yire wo ma waye me nwade ti mi ko abaya no so wo AFUTUO agya ho eni abaya no kokon papa enti eno na me se ekotwa asori fie ho no to mo transfer no so aye kan ye no pa mi chobia na ya mi je chiredi enti muwa na nipa wasi sabi bone kwa so di na oguso eti ne ma mi wiye ni mu na emma bi ye board be kan kire me se okunu o twempena wa ha winim na me se debi na me se mpreno so eti wa na abaya ba ko kan kire me se akuensia na mo ne ne te won nkura bi ni kunu ne tankas ni no abaya na sate ni papa na twempena ni kunu kura se won fie ni kunu no wale jaye kura ba woni ni kunu tem dendenden fere me te ase akuensia na ja ware eti ni ma me aye nu ma yekoye aye nu mu se na papa yi kwa akotwa no ho inshranka irado ko no na konta wani ni aba Teresa ni kunu teacher Tawia na ohye abaya ne dem one ne ye de omoye fedi okopie so na meme mienu omo pa ye hu bia na teacher Tawia no ye nipa bia oni me ye free pa na me masias me kuma so na akra no so pemasem eti ayaka beda omo ntam asema me ke me ma me mo na tena aseka asem no waye na se ansa na busuya no ko ayaka ni mo na teacher Tawia na afre me say na asem we kan nchiro ba wukunu ade a oye ne mempe oye krachi ni so me ka ono so ye teacher ni say ye nyi ankokwa hwede mienu ne ekokon obi afu ase nti sa ayaka no me pese wo tibi na wo jai chire de hu nya ti ekwa afum na ye ba na teacher ne beto ye kwanso na oto ne nyina chire me ti ye ba fie na mse asem a wo kan wo ti asese ja ototo papa so na so wati watwa so se me mfa nya asem de a watwa so eti bi de minim sestela bibi se ekoso eti mo na aka kire me se akola no kra wa fa yafum enam se ene mebo dede afede mebo dede wo se na mom dede na aniwu srewa mom dede nam se me mo dede amate twa so cause me sabla me hu se nkra ne do so ntino me ni bibia meka na me twa so afede papa ikra me so saba ni krom a oba twintwan papa tita no person time ni anasese ene no so ba ko kra me so oba ni krom da kra ko homa o de to no di nansa pemfo a menyima mentimi nkoba fede kwam timi di esa edwanyimre a ne yehwe so obeba o ma me frɛ no se amko firi dokunu ni mama ebu anadwo no nwotwe na me ne me mane akofiri nkra dokunu ni edi no ne abaya yitwi so ewe kropon abontene so eti me dawa na me fa me ho age se mekɔ na me de mani akɔ ade bi na ade bi a wani samo a na wo kan ye de ampa nyankopɔn ado me fro kan bedu ne so wono a hu kwan afoka abesi machi ena am se mabade a maba enti me ko fum enti me kwa roro me ho ewo dem iko bi e me pono me ame dia matrese da so me ko wo me baba ko me alam ko toto so ye bibia se me bo ra dem na me be shit na moja oso aja oba osabi wo mpe ne ma bi etiti sa me de me hu ya na se na kura be ne nanu so ade na pre ko akete so ena wa ba be wo atoe ena na me ko yi be shit na me de msi ye na me ko e mafu ti be bedu fie na don kwa pam na wia wo m na wia se pimfo mitimi so ane me nkokwa ho ti me nwuna adwo kakra ma kwa akoda kakra na me ko yi be shit na me de se me kete so sa me da me ya sa me da na moja na sa asenke aba ba shit mu bi na no moja we nya abo moja we ye nipa moja na sabre na nipa ye mpa ebofo ti na nyema bi wo hono mo a nyame ekasa eti wana msibi so usu moja we ya maba be hu eye nipa moja so wanka
me dome egu moja no so de me fro na na jade de na wo ye na de brafie na me se ka no kure asa me ye de me ya ansa no so na wo se ya no kure na me ni akola na wo de me ayiye no ho no me ne no aye sa de na mpa nti me kɔ ho no be da me nkyɛn nti anadwo no ena moja start etu no na me wura ho me ho se ade a me ma me kura sa bi me nya bi wo no ho da na oba wa be ye me kura emoja na masini sada me ba aduane kura me ni bi tintokware de ye beto aso anadwo na eti mu ano ana ne ho hyehye no ana odi mrika ko ono an headmaster wo esreso o se ne classmate no ko bona mane ye ko kwetese wo ye ko huru so wo bia entwa afi de papa ye huru sai waje nsemu eti mi so de meye bia menye no menene da ho anadwo da ko bia no wanya ne me era sorry na da ye bia maso no ma ho sa da ye ne ben prensa so ni eti mi pese me ma ho da ye kra me so fa na me papa de da ye ai maso da ye me so da no abadaja abo naked eti me so mabusa panin bia wonim da ye ase o se wo ne wo yerete na wo bo naked da ye mu a eye dwamamo eti wo bo adwaman kanokre na me se de adwaman sa adwaman de ye bo ayebo but ye bo no wo ne kwan so nti kwan ben na wo gina so a me ba tie sa asem na tum se ba so me so wo bo adwaman se wo mo adwaman din se nyakopon a menim nyina gina nanim ene dai me kunu bi na no se me nense na me se nsuo ben sa Pentecost ni ba presiding elder mu evangelism leader mu a wo se me nense ene fa nsuo no mame a me ni yiye na no ofro ka ba manso na papa frame phone say mo modran mra na mane a ni kunu dia bebo no ti ano pa me fa me ho ne me papa kurum ampa me te ho a yeso abeda ni kurum ko ye wie no abeda ni kurum yenso ye o mo hye mfinfin consider na papa ya ba ho ne na akonta so o mbeje ma ware no na akonta na ka ho oba ya amane o de tum papa enim say ai papa no ame ba oba no woni me say asana me kan ni me nsan oba no me so abo adwaman eti wonni se e wo mpanimfo yanim ha wodi se dia de ameka bia me hu sanya no kure na se wantimi ani se dia ese sanse wo abo adwaman nti e na wo se oninsen ne ma pare na afa ne sa agro sanse ye wale ye no obi afara asem bia anko nanim da si wo heda ye se de wo agro no kwa me koto moto ma no na se woni ni ye we no koto moto onum ye no sa afa de obo ato kwa me afa de ka asem pa ma mti na de okeka ne de me de me nti ase yi wo se papa ma asem pa o mani brisamo bifiri akwa no anu hu mi biemo no say na din se de wabra gaman boda ye mu de ye ka ne hene wo se ai de meka na meka afa de be yan so mbesere kwan no makọ etim papa de ofa ne se ebufu aba de bia me kotoa no ho no ma ebe ye de ma bia pere bi kura abem ti menna na oni kan ko ti be da me papa nchen 3 days na papa friend kwa me se wasam na ode ba wo se ne pomasi bla pa ne se kasa na mentie wo se papa me se be de wo ba no me de na bra wa wie me nwale de biem me papa so de koso atra me nchen wo fra na afi de won fa na papa wo metiko no so de ko na wo kwa bibia no wa danse de ebesi bia pedanse ni na frame e ka kire me ni ja me ba kumase me ba ya wo de letter ahye me nsam letter be ni a wo se an me de wo kwa waju se me de kwa papa wo akọ papa ho se wo mpranfo no ho so na akọkọ tena ya me de wo kwa waju se wo ma e fa wo ma be hwe wo ma nti waju fo letter de ma me family woni am se yo mate na jam kokoda me sister ho heputu eja ti me yi me ne makora e ka ho na me sa koye ti me waju fo ne date o mo de share me na so ya na me koye na o mo busa me se ra wukuru so waju ara eja ne ma na wo so da ye bi wo ho da ye no mu wo se ne point o jina so so da odi bodua obeja asam kro ma maka dua bono wo se wo ani wa mo dua no na ye busa wo se dwaman na wa ba na se duabo daye na wukuru no wo so waso wo na se do obeka ye no saa eti ye to asam ne so na wajufo ne ka kire wo mo se maami kwan a wo fa so eja maami ye de wadu ha de ye nyina sa asam ne so nya aware na wi ase de aware ye contract papa kwa na menim na menim se ye se aware ye contract that day na mti free sa waju penny ne no aware ye contract so owura wo fi se o contract a wo sign no ntimi adwuma na
adwuma ra de akoma no na ba bia wo chekere bo an kwasane no wo sane ne wie da busua ne hyew se ye de hye no wagya na yate na emom ye ni se na wo wie a bra wadwu ho na ba bia mo ye amadwuma ne ba bia mo ne ma bi dida no ye ni mo chini yankototoma emfama mo fedie ye de sankre ya ma still papa yi ene me nko me fra ne se wora da be ne ye be hia ho a onfi me fe busu me sia na me sika enkura ne sika no sa be sister cities pe papa yi mfa nkoi ti wa na me kwen na se wodwo odi se mpanifo me pam chewo papa nyam na me de ne ba ono de me bae na mo kan asem de ekwawie ye ni still awon fa me nkoi abusua no frɛ no kra won fa ɛna me busu me sika so ma ba ha ben prenise prince aso ni e ba bia mo so on first ka me jan ti se papa me ne me ma yenye den ye didi afede na asem koma nso kodi gala ko gala pa ko so na tie okay mama ntinam ka se tofa bono ne hawo titru ne se presiding elder so waso da ye mo enti dan so mu na presiding elder se na yire se me mo say na presiding elder utimi to man say elder na wo so wa from achi a ene wo so je obetumi e den sesa wantimi me busa me so me de pem no wo de pem no me de pem no sense no me di bat ono ni kan ni ma no ho se de oye ya me koto so a ye koboro ye ho no ene de to so mi no wo si me ma mi be si moja empra se na one presiding elder wa bon ho atwede empra dodo se ba ya ba ko pe no ba ko pe na ono na elder ware no wono na chi ena we ni so ba ya wo mawari we ni ba ya wo me ne antiama wo ba adwaman na wo mo adwaman me pa cha me put it pa cha me mo adwaman antiama wo bo adwaman ana wo mo adwaman na mi bu sam prince wo bo adwaman ana wo mo pa cha adwaman mo ye ba ma no oba ba mi kun chira me se ba ma we na me na bo adwaman ti mi hu adwaman amabo oje di se elder na da ye bi na waso ana oboapa aware na furo no ebia elder ha wonya ne class presiding elder for university na wa bia se bia say oha elder ye na woso ya na say oha class no level abam elder ko university mama so sai tokra wa kopi wo de wa ye kuya ohwa na elder ye bi na presiding elder na waso ana oboapa moi ewi ase a asem ya me kan ye to aso a kopi asole na wo ma na misumo sabe wa man church no ye pastor Blama ye kopi ho no mo afede obi na no kra da ye de no na ohu se nsisi nsam so papa fede wo se me ye high oh ye high ne de we premier me life na mama ye premier za nim sample sure me wo premier ni bi o central market fefe wona ohu na wo se wo ye premier ni because we premier be me na mu na me say premier ni de ene na chese me ye skani ba de me nim ba ya ka elder so da ye no daya ne de ono onyim ne daya waso da bi usha oso daya no pa chanya daya ana ba woni ne ibusa brasa be no wasa anyim bi presiding elder yes lie wom lie tuam anyim bi da bi me kase lie wom as lie tuam lie wom etuam presiding elder lie wom lie tuam okay right ti ni nyina mu no abusuafo siai elder nyina so ne se waso daya se ne yira bo adeja ti ma me obi bo adeja che se awodayem me busa so me be crofo mama dwene obi bo adeja wodayem che se obodam obi bo adeja wo che se ne mom adwama mode mante bi pani kasa yaka chem se oso daye ne bia obi a wuni no abo naked e ma chese bia obeyi ne ntoma ana opa ne ho ntoma wa so yeso da ya naked chese me de minim ne se naked eye enimguase ade bi sabi obi bodama eye enimguase enti ni tietie mo no me fa ne se edammo ashasi okay ti se koba ya elder kosia wabusuafo no otumi tua sika bi se me de da na me de ya adwuma me jima da ya so de president elder ka se bodua de a ano ose o me buso wabusuafo no na wajao na tete wajao ana wajao onyami o wajao ana wajao onyami wajao president elder wajao ya bibia o the apostle kai apostle say wajao na me say ye twa wa teme oba se wo po awoso ni ye twa wa nsembisa wo ho a yebusa eya agreement dey na
elder gyina so presiding elder se yenyina so ntwa ne yira wo na dentia wo de asame to manimu no be ka kira ne say me maame eye saade no bi maame na anya ahoden da abepem na wonwu ye eti saade no menye na papa I confuse me ya de me kopie sofo a okay so confuse you apa che say wo dada me no so say sema na okay che so confuse you na masum sen kra ne doso na even ene kra wo bebra wa hoden no na eda me ensa no sequestration so ka so nkoye saade no wo se me ma ne ya omo be metimi wu na oba de wo ya wo nchiro se be ma show castration na yele na oba de onkotwa me ko chante ko pia pastor Brahma anim ayesa also o chane de oye castration ade yes sanwa eda say yes ne be ma begero na wo de de me ma mutisi ye yo eti ye so palewa no omo ka chane say maami nya wono na de ne ho ba say obetwa wo mumienu na mahia na mosom ya awarefo na mosom twa eto obubu sa me prensa say obusuani a wotai awari awotwa yachi ene hwan me kunu ka kire me ayi wo mo say ene dia aware de wono oyire ware mo ya adwen baako enya abusuya asem nti me ne me yira plane to mo ki kanse mebre hunu na me kwa ma kire ma dwene sesan ana o mo say maame na ade na se na koma anyo so na mo ne ne ba ha eti se ye pipa atoso wo senkula doso se enu nti wu twa wo yira wo ya de atom ba hwe na wanye wadi se okowo baabi se wa na wadi atom senkula ne doso de se sa akula bi bia den e ba ka na ninya eche elder ko wo baabi ma echi na se ya ya queens on na wo mienu na wode miensa abeka ho nti o hwe nti man ye se me elder ma ye se wo de mienu no be so me de so na de manoma ka ho de 13 right elder ti do me bia na ase ye na ye wa kire ni de me pese me tie presiding elder here what can wasem na me pese kakra wo kan na wo twe atwa mu no efa presiding elder wo so a chow na if you no chi no e na asem ni ko pie Pentecost software nim de akoye ne say software na oje aware no na software na me woni sese na mo ya ayonkofa ena one wo ayonkofa sa sofu tutu no one me sofu mreku no mo ya aye asofo mo manso a o mo di nsa wo so eti asem court no mu na afa ye frɛ papa ya o ma o mo kwache ne pen kra eno so sa akoye sa de no no ntua na no mo be che ne baako eno wase me na mama ya che no so nyam na me ya che no eti sese no da bi mama ningi na mu president ha president na me catch us apostle say wa she president sa wo ma ti presiding wa se be na presiding betumi atre na sam obetumi ayi wonsam na no presiding ni wajawa na onyao then na wo so free presiding ho ene ma ware esase sa ya mpia na koto cha me papa woni na nhia biem da na wadwufo no ade asem kokoto maami ti koto ho no na Pentecost for oje aware ma no ono aba me na so efre mi se me mra me ni komo na ko kire ni nyina mo kire no eti sofo no wo be hyehye no ana wo so pa me chon wonim sa ne ma nyina wo so cha ka je so woni yire wo baabi ha eti wo sre no me mwa no ne ekoyi asem no ye family mission house beka ana sofo di man me ne ekoyi asem no ye ekoyi asem ne ba ye na ye beka ye na wo no papa yi minim sa no musika asem me ko se me koji mu aya sofo na asem wo ka ne se mi kuru na komedin o mu hia bia o mu ka asem bia wonyi ntum eti ewi ase no ne kese asem ne se duru area head ti 10 years ni no na me sofo amaba ne nche wo enkransa ha no e ka kire me se me ma asem ne ko area head ne ko area head na o man timi anka aso no bedi manim de asem na kokoto amami area head asem akoda ne na aso bu so mo nwotwini oja ho akwa abrochira ba me frɛ na area head nso saa je say me ni wa hu na papa o mini ni hia ajam wo hu na wo mo okay Matei president good afternoon the point is say praise him mintum go president Mr. praise him amen I say hallelujah be man oh what me can be okay praise him hallelujah okay president ba woni kaka we teacher ni ana pajo you and I ko say not for atadeza not for babu don't worry me say not for teacher for gume don't worry me say teacher for gume platform no so almost o manu le say wo ba sa ko say not wo de be teacher for gain say Pentecost school na kalos right not for your boko mo member ha boko president oye ni ana senya oyire ni oh anya mere president oyire ni ana nya oyire anya mere amamna kwan so den ne dia dance say waya
e chesa ntia maboacho a onye oyere bema sa oyere bo dwaman a opa obefa opa obejai no twa kunkum mu fa he sa wo ye presiding so from the Bible mame ma presiding elder Bible tremu fa he na oyere bo dwaman a atie me ne Yesu Kristo ame ate ase se senya dwaman monti ana obija na yire dia na wase aware enti se dwaman koto ana buto jahya na ware enti presiding oni antia maboacho a ho na bo dwaman kan ono a presiding wabon mprenu na wadi agu prenu me debi me say oni antia maboacho ho na bo dwaman kan maboacho na dika bo dwaman ne dwaman di kan obo no we na me da wasi bebre ene dai no me wira ho papa na maami ya wati menchani mawara no enfishia bo me wara be se enfishia donu mienu me ne wo ma enwotwe nanka enya me fempo se me dine baba tran ase be wo na wo de baba tadre so me so betra bi afoma ya kwaso ne no me wira ho na so ene dai no me mfa pi kura ensie wiase aman me ne ma mentama ware no wiase nyina ba tibi isan se wo no kasa wa ba ton dada nanka me mpese be basa me ji ma mia ware ebra me wie secondary school 1984 enti ma me bia fe na meti wa na me ya ma se me ware no ofri ma mi krum okwasere abaye ma ware ma me ti begin am share ka medika to trinsa na menye Pentecost ni sabre no aso na me no mutua na ma na ehuafo na sabre na me no mutua na mo na abayo bia ni aso mu na me se menyini enti me hwese me ware ehuafo nso ko fo ba na se wa anye ho ade nsi anta to ba no matu afri mu bitu trinsa so ma antemase ena ja medua me wana me ja ware abaye ena me ye ne ho ade ene ne ko yehuwa no enti ya tena kura sikakra aye panso akropon ye fuo kakra oba na me wafuo ba ko ama start ameye etetre ja hye enti ma sase me am start ya me do be say 4 years enti oba no ma do we say furo duane ana me fa ya na me de ehwe no oba nso de oba ba ko aya ba ko de nechi bai abanoma eba ware ase nti me ne to asoa be say almost 9 years na enumu no na adwuma me ya de kire saba me ko training college tibiye ma dwese me ko training college me be ko na me ko no a meye no na aha se eba kakra nti na aho kire so wo ho me anko bia o shira de sabre no e ko so kire se o ma me sika tete cities na me fanya me yere na me nko school o ma me sika tete cities ena me di jamiri ena me call training course abren enti school me ba one day me ji allowance ha me me allowance o training course me ji an bia ma ne one me ma no me ba one day na asema sini kom se me yere afa teacher na o ma sika no empna ama ayedaja me yi inside the teacher ni your friends me pa chopi sabre no asema fiye no teacher ni fa na amame teacher me di asema ba wo awa confess ya kire me teacher for those brebe who's the teacher ni your friends fa na ame wo na confess me cause teacher for those so mo confess na me wo aden teacher for brebe me ba o say me say ka kire me o confess presiding presiding remeni me say teacher ni no cha de we ame how so ye mpra no cha de we oh me na me no staff so ewen abansa bodom okay ti ma so bodom for amuni mame hemo tem kan ma me abaso mame enti me bae no na afra de jawo efie machi na me ni ho yakoba ne say were ene sa teacher na abodman yemfa nko yemfa mra what did me busha fo nyina atam mi papa na maame mu nyina wodi watam ana do ya ne say onwade bio wo start say wo ko na wo ba ekropon anto krom na odi akona basa afi me ne woni kwa na ofie ana wo hwi mi nansa mi nyu na me fa na me ne ko
Africa so Kumasi or my. And you know, you know, Anna, me ba Kumasi Haya, have a Kayati and your entire Hokra, they are Timupa. Bessa Mary. We do Kayatiano, Papa Kumasi Kasi, if I come made it. I feel Messako Manso. Bijakayati, how about Tisuba? Mama said, Bogabia, now I am Pratamaya by our fear to be. The friends say, Boga minimum, come in me a frecopon, and also Fred Bia. One in our shop Nansa, after I will be Jaukai, I'm our from Asuka. No more friend ever. Oma Nancy, and I said, well, free Nansa. And I'm about to say, only Bogan Free, I can see a one bar, or by the front Kai, our station. Timmy Kosaya, Nansan, never over fee. Educate your home, me papa, me bonopa, nothing to what. As I became a champ, the first I would go on make a man. Anna, near watch or have you seen, but you see. On the bush for buy, I'm so woman from Nipanco. Come me for Squiaba, I bet you Sambaco. Can't possess no crack, send a compono, can't quada, I fed a Wakushim and son, but I bet you the boga, some Wakushim red and son, Kajetia, Moba. And dear. Oh, friend, my woman was our woman. Oh, Mr. Borakajetia. Oh, Bono. Ah, make I want now. Oh, Shenoba, power, Kokra. Oh, Shenoba, oh, mammy. What do you think? Tell them for the Kokra. The woman say, you never may ever find him in Yadu Kunkum. I already go after Conifan. Sabre when we are training college, you know. We are training college in 87. And now I'm supposed to me call a dra. A farm place. Kuibu wafan uku. Umusha Mampon district. Ti 1.5 year na manwareda. Sabra na maybe yare ili kaninti na mkupea kamba pa. Ideme mfame mpa boni yago anajuna. Enti emuho adako ye pone school teacher for ne ye twashi aduna se. Na ya tu ye spa ne dame. Na mai bi wo ha film sasepe. No, I had my vision, almost land over baby. But I said that Africa was in West Sea. What time a man pon a cranasso? Miss McCall, no, be him say, me why I mean in Tamukra, I could say level. Tuba honor, a crash one, man can't cry more be until. Sister Bako Pelefes, I need our October beer. Sabe that many men yard, they have my Pentecost for, cause I should crash or so be anymore. Ah, or no could any secret about my water some. And then it has a general. No, catch say. Before my job, I was here. I just said, or cut the Akoshu Biara. I want them. As my mekano Nankupangua or Boss who was Hassano. I debate my that is some that's before. I need to have the Ekasay or Kabuchi. And I'm Smajana. This is my American Clubian Biachami. Mammy, I said, Bratino. And Mamma, what then you are coming out. What can I say that? What can I say? Bamadri or Babagadri. So what can they say? So them pass for woman. Them pass for any no mother. Mamma catch all. I'm catching say. A choir what me for Subiasino. What you Susumu. So let me wonder. Let me do papa. I tell you. Let me wonder. Oh, you're about to pass papa. Sebe dear. On for Gatwa. I come papa and man a cropon. The mouth for the jay as some chadia. Miss Short. Yamit Jachin. I'm a watch off and I wish I for you. Never watch at Manchester. I know I can my mina. I bear cropon. Miss him flying few. Yet I say I can't summon. Almost on to a guy because I'll be roofy. What confess it, Menim? What confess it shall fully learning? Anna, Presiding over to me a ball, a bushia for a funny affair, a be a summer see a hobby. I don't see never watch your attention. No hobby. No man, or near Barney G2 Musa, Waboy Drama. Okay, Mebusan in your Berman. Or what about it? So I say, I'm sorry for me, my meeting. Papa never Asumana, one so when Papa near you were free. My stepfather. Anna, and Penfo baby, me, I'm now if you're the job, one talk about one to soon. Big job was about the adim. Almost on Patamu guy, who couldn't be flying feet to a good fee. I'm catching say, maybe I'd not go soon sooner. But yes, me, I am Pata, many say. Cause maybe you got a company one to me. Tell what you want them about the town. Nimma try and say, now what you know, I'm not going to and no cool, no dear Diani, you did my mother on the Osia. What I check upon our tree, and Okuma Uga, a hook on the idea, dear.
na asana maame de je ho akọ kensiri anu achi sabe na meka se na yade ma akọ aduanti ehuma na mekọ adua me station ana amabo atwa akọ tande krom kensiri ana ode me mano asabe ka se na ode mana maame aberwa no na no ti kensiri ana me se efie asem na awienti na meka kire se asem na niwu iti meba be ha da kumase na mafa ne mana betrem kumase na me fledra na maba na nche kumase na masan so ekọ station for more than 1 month na me ko bi da most 2 months na me two free kurase e betra ha ko ha da first day kwame mankwa fi esere so mo amutem nyina mo mafa me kanyina edi ho ana me no tra ya sabe wani mo ankora dodo anti de betara encha less than 2 months 2 years mo tue fifie ho ya pa so bia ana me chi release e free adura semba be kan ho kumase na it astan aye baako cause pay me here fa chiche ni pay ana enkwadom mo sei emu asa che me bi ti baabi ebra me beba no na okọ ahre bi e friend say Christ Vineyard Pastor Love or atosu apabo enti me free adura a me baaye no ana ya na me ko sa asore empire bo ya kwa fe de bedu be ne maja Pentecost no ne ba ko di sa asore no mu ana ya so kakra anche ana Pastor Love ene na kula Pastor Brahma omuntamo ye basa ana ye ne ko di Pastor Brahma echi Pastor Brahma ewo ginyase owo high school kuma high school echi ho no ho watera so fe caravan of prayer ana ko di house of election ya ma na hona be ma je say mesa ko university cause they had no ss school me to aso us san because university ni na no na me no lete wo esere so ye tu kwatena esere so na efraso etena fia hodo mienum na yakotena fe yase na yakotena epotoja se me de ka no be betem na etuyen nkra dwumadie ni fie mu tena basa ye etuyen enti yesaba esere so beyond ye betena last one no ye betena esere so high tension efi ka sie bi wo ho opposite DHS Mr. Kuma bi fie ho na be try ho na awade be guye enti Mr. Kuma fie for some tie me a gita papa na e kasa no enti asema won say edu baby na asene wa ye dine ko sku an ko an bo foni to no so kwam de aduma bo so chukwa wona ai de mai ye du level bi no na okọ na oba afede on so wa ba nyina asesa o fa me de hukura o tu ko semu 11 na ma fie o ko fa ne me kotwa na ye ka na makotua ma bombe se ka me ho ahia ase we so de na ekumi kura ne se wo ko kura nko no a wo ko aba no caravan of prayer ho no wo ko twompa ba na emma na sabana ka do tufo kuro no ho na gas no o bobo amane o bo gas am so mu amane na fim na wasoro fie ho a ma ha o fa me de bi na fa me ta one day okofa ma bi me be papa ne tie was air service ma bi okofa no papa to fo mo no ma no oba ya bo charge phone no waso fi ho no na ma ba ka fi sankra o ebukro mu ni ofisi a na wa bona ma na menya no wona to phone ya ma me na o charge phone no asori fi ho afi le tsa aye dini de ba ya ne se me ka kire asoro ma no ene ma so phone se me ngare obio na de omani akoba sa na be de ho charge ne ko bo ni papa adine maame adine brabo achiwi a wo hisi yi ana omo ba me nchai ewo esere so ene ye betra de mu this is the second one enti ye ka asem no ho no na ka mpese me be secret bi so beta me ka me se me kasa ko de me ka se amabo atwa so nwane me bio mfa na mo nipa nko akunta na waye odai ase waye adai me sramu a me se afedie amabo atwa se onwane bi mo nipa nko omu ya so hono ma mbie secret ni so nti ba konta bo achiwe ana wode me kopi abontere so ka tell me say akonta me sewa je o ka ko nyina no yahuru na mesraw asemi abe pa o ye mini adu mesra fa cha me bo achiri me gina abontere kasa ya mo na tete minutes me akonta wati ha no
na so akonta waka mate wo de monko na onkoe enti eno achiro na me de madwene yi madwene fi amabo atwaso sa eduana oto be hye no a ebe hye de me hwede yamba yemi yati wono a na ogusuwa na okọ na oba anajo na okọ na oba saa ebu aten me oba na metifie ni ma die no na oto ha na won sabe famitire ho ara won koda woni kuma na so me nkoda na osa grom ho ka ho etibeta odi na de koye ban se me bombiti mpa se kuma soso opie kwa minina chi babi a okoso minim etibe pe ko bia be fa so nya no a na mama amwadwa akọ baby na me ma me afimu na ebedi afinhia ediere ko afinhia no ana ya boy ho wie o ka cham se medical no kokrum enti wono ko esre so efie ana me so eti ha attention mu ya anti me ka na di wono ana me so fro ka no ka me fro no asana anu wa 14 na se nyina sa badwe wanka enti ya kono ya bedu ka yetia no na sika so nyine ho me na men sika sa bra che 40 cedis ache nti wode kaka to ne maniema ma ne san se kasika be se 5 cedis bi na won pesim ya kono ya bedu anto akrom ufu anto kono akom krum waseme ba no wasi dade wasi anto akrom ho de me ni be koye ana me de to aso ko efie kropon nti anyumre ana obai idama adechi ahoma chipa be se 5 ana wasa sori msa ma na okoye sa de anyi wase mani kosu timisu kosu bi afisha na yesu amso okay se ma masa ye de ana opie koye etibada bonensia no nso ama ba cho amai ina me tware ye sabe sa me mofa se wo hene na se abusha asem bia no ye de beri ka kansa fihia na ansa na yakoye ase ya ka bi so nyina wie about 1 o'clock na ama ba cho amai enti ye be wie no na opie oba no begina anim ho kakra sei ana wo si asem bi oba akra ni 30 minutes na ye wie asem ne kan ana am se ne yenko pede ne bini ana me so fie na mesi no ana me si ni si 2 bedrooms ada ho wo sia e koy enti o ko dware no na bebi be se me fa ne pes ti fa ne pes no na waje obi telephone ha be ne phone ye common na telephone na me atwa ma no na sika mo foforo 20 cities foforo na esa hye pes ni mu ana me bia mu sei ti mu ye bia mu sei apɛ ana be katum ne to ma hu de what is about enti na ya to aso ekọ yi ase ma ekọ 4 pepe ko 5 no aso me ka je me say me na ono omra na mso say ya ka so me nya wi enti se ba say o twese me dade a meda enti ekọ be 5 no say dana unia ma wo say okọ a enye na mse ana afọ so me na chief fa so wona obekọ asabie ni ho a ya ka bi o enti twese me da meda na me na da ho hia osa wo se da na unia ma so okọ enye oba fi hia na nti me ka se na yiri nyantwi ama bwa so free na se me fa say me ofa se bi fe na Abigail otetema ode ka ba yi na se me fa say ama bwa ate akofra Abigail ka say oni Abigail ready ka yaba otika na mo ne ko nti me ko jira ka no o se me ko me Abigail dika ko am se me no na ba na ko ja me o se me no me ko afa nkacha Abigail say Abigail ma me complimentary card ana ode ma me enti me se me ma ju se me na kwa them nim de o ye nyina was start free anura no ana open a point ato ho enti me ja bi ka compliment card na na me se me born sister ayere 2 year no me se me kwa kram papa na fe me so matwa so e ko mo ka anya na ma be kuma se eda ho be wanim de na si okoche no mpata me ba ohu ye ebre no enche na bre na samwada ti wanka ne ehia no a anti ye ti o ni se okoche no mpata me ba e chene ba ye o mu se e ba se me no ma na no se me ko kam papa ma kan me so ba na dwo no bi fi papa ha na ensu je mu so to ya e te bo 8:30 ana ni me no ana light off ka bia nko bio ana me fra Abigail say abi wa ko do wase ya me ko okumase na so wo do wase ko okumase na so ama gwa chwa de oni mi anko okumase o wo do antokum na osiye na me say ama anko okumase wo say abiradi wo do antokum na osiye me say okay enti anajo metimi ana nkashiro enti ahoma chip 5 ana me sorry ye before ka be do station ha kajeti ha se na
about almost 6:30 and I'm far straight I told you and I'm because hard tension ho me do ya na amabotwa as well do fie na okoda empaso na afa ayituma no a wode ba ye nura no eda ho a ehye na wode the bag afi empa no anim pa eda so no bag si ho na akola ketwa ye last born no same no wakoja nche wo mpa no ho na oyibo foot ekwa same ehwa na meso bura ho bi na same me plan si apanam say afa na wo ba na was there be me nura do ba na we to bada ho afra to sabre afa na obia was am say ba na dai sabu sa me kasa na me malusu gam that's why ka bia no anya djuma bio nam say na na kuya o ma ba da so o se mama ba si Gideon o ma mtamba mama o bedu fie ni obi akam say na oba no anapa bedu fie na mana ka kire me am same e bia kan na say kwam same man bofo tu bia kan na say ana me ba same ketwa no ana akula ketwa o da na bofo tu sia me sem mama ana bofo tu no hye fide mu ani ahon achi anya kwanta bofo tu woyie ni anya asem kan say no kure kola asem ni me tie ya wade nyankopon wo hwiri ana babi adwuma danse ana msama ba twa ana bofo tu no ana ada hunda hot water fridge mu no ana so won na akodae ana so na akodae so wa ka babi akodae na me na wade no ana dai asa I have got enough evidence what do me free emergency na wa twa ba chia ba pu sabri etende babi akodae wan ka kitamia eno anene wa jamia ko ampo da se wo ka so jaba wada kwa che o wani bianka na me se fa ko be akodae no ka kitamia ona o kra me se o ba fie na wa madura ka na ko so say ya wada fu be na akodae nche ya ahmachi wa to futre ba same eti ana okay elder me fa ko say me ba na aye bi wadi krom o che no eno so o che no me ba emema dodo say na elder wa che say o yire wafa mema de sha de ono ka kan wat kran anje kra no de me no akasa kan ha de ono ka sa kan na kra na so bat kra no anje kra me miensa bobo di no ba kuno first one ahode go first no ka ambe ho asam cha wona ka kire me ka mamme second one boga no am ko che so wona ko sim na ansa ya obo no KJT third one so ya ni bia wa ka che so wona twempra to fo ma no na ba kire ni na on da ka wa ka minim ada wa fa so yire ye chida me je na wade ma ware da bi me so ne te no bi me ne te me na me fa na chi ana one ne te no me ne te ma fa na chi makura bi anamo ne te no one ne twempra makura ba ya oyire kai me ni akora bi antran na kana sana me chiro abra kana sana ni fie ni ye di ni me tem papa fie na moja bi upa ho ache wo o moja bi ani ho sa oboa wa so da yesa oyire aboneke kura aye koton pesa kura wa so da yesa oyire aboneke aye da ye no mi busa se wa so da ye se oyire aboneke ko jana wade one day kan me say waso me musa o tie masem no ye me say waso da yesa oyire me so da bia sa oh okay me so da bia sa wa boy da naked am na classem awaka wa ko ka bibi sa cha busuafo me sa bia fa cha me ko ba charge la ba ma fa da so bia sa man ko ho wa ja no me ko ja no date na eda na wa hu say oba adwaman fe ni nyina one ne tnai wo pare nwotwe ya ta first one no ya woni pa 4 Boko half time na nipa 4 ne ya tie kura ya omookrasi ana me ko tire ko ba na why sad no asime sie enti awa no gwa na wana half ya ana me sa ko gina wade no me sa beta kuma so sa beta so bu 4 enti eye 10 years interval ana ade no sa ra kele e fie dochi na sa suba no esa pie bio me ne ta se ka wa kuma no ma fa no report an kuma na busa 4 da but after 10 years no ana sa subaru sa pie me say date na oba bo adwaman wo so kuta twere konkron Presiding won the Bible mu call evangelism date na wanya no Bible kura ma ho kwan na won na tran ada odo no so ana wa ba che boga wa gwa no boga adwane emere say teacher ni so ho wa che no nkrofo aka wa sa che soja ni nyina date na tran na one reason ma che we say first one by Jana wade after 1 year term I don't patch oh wa jaya ya patch isako I don't know you do say so what you say the way they want to say good sada that we
dabe na mutun se go so na hot na kan be kan ba wa mama me dabe na to enti de ko ba ya say me ma me nyina se no e ba asam se ngani bi enka ko ma na busuafo say enka se me ba yi na ye ba ndi krom ho no bi nanso me ba yi no na Yankopon boa na say eduada aye kan yi achi asem no me wa asem yi ho a me ba no ba beka enti eduada na me ko fa nipa na okota machi ko ja ware no so ati ase ana me to snap e ka ho ana me fa bible e shen bag mu ana ye ko kansere ye du ho no na je say mani an say de mesia kai me fam nyina achi no say na asa ba bio kuma se de no wakoso aya ama me akonta bo achi na mase abeka na maka ne fie sumase ya basila no o me beka so koy no antentam wona hode ama maka me ma me story dia anchi no so dia do wusa ma bwatan ware na o ware me bio entem do bi pa ere e bra wo mu egui enti me ba e ba sa no na papanye ba ko no me se me busa ebusia no how dey me pese me hu se adatia wasema bene e de ye egui ne say egui are say me de adwama mo charge to so na ordinary ana me say me obi a page Bible me hu so afa bo se ba Bible me obi ma Bible no wa page say me obi a ana fa kwa camera ni mo e Presiding ni abre wa page on Bible so for ma ai so say o de kwa madam Pentecost ante ma bo cho so fa Bible no Presiding page Bible na kan wasem na me ana me Bible no bedo ni mu ka cha mo say Semio abia me be ma me de enfemhuru a onyeye etumere so a ana me de bia me ka cha me se me da bodwuma dia Bible say we Bible kwa ni owuo ni nkwa wo mu no me ni saso mu me de owuo ni nkwa enfanu me esini mu se me aya se onyeye ana we to so dia me fa no me eni owuo no so wa yesu a enko no so also Bible mu onfa enise ema bedwa nyina fa enya ho na kaka so modua no Presiding pa top mi busa na mo kan tina wo busa e ho na wo kacha o yire se wo ba gama wo modua da me mo bias di bias da e ho na sabe em de se papa na wo ka bibi yes familiar spirit ubo di bisa wa ka bibi sa say so wo di ni ja no ahohum bi wo di ni ja no me ka se di ahum bi Presiding also Bible ni mu no onfa ni nse o tumi so ba na wa so okay me ka tell say Presiding also betumi so Bible say one o yire teno one o yire teno also one virtual da oh me me so fa to say me busa so de watumi abo adwama me say na also one o yire teno also betumi so ma fa ko bi na wade one for like na ba chua na ntana no ma na wade ko Presiding mantini you me say me wora am ba chua me ne tie no ma fa ko bi na wade na wade gu ansa na ko ye de ba me gu wade what na wo awutwa de doctor recommendation what you say doctor's recommendation wa woni pankono ko ba ko ba ntan wotwe do wo bi wa only one na woni pankono no Presiding an wotwe ya na me say only when so no one na wo ti den ti na so na wo mo ho ban oh me no na question bi sa me ne be me fra da be wo se me bi so to see me question wa say me ani question me say how ba me sure me say Presiding me say na ewo enye oba ni be ma na carry baby no me say oba ni be ma na ye carry baby no me say be because ya oba wo na say bia oba wudi a so say dia fine na ka say man do so so what you see na doctor fa so say man do so ti hu biom ti etwa me kan say me bio okay me ba me kan say me bio egu ye no usum na wa nsum no ana ye adwama monti woni omo kan say wo nsum no wa bo adwaman na me no bi say me say egu ye no abusua ni sia ye no omo kan say wa bo adwaman ti wo nsum no ana ya gi atum osum de ba me bia no ho na yitam ba fere sia o sakta misika saji kokodi na ko ba bi ante ma bo adwaman me ire me no ana me hwe ante me ma le show o te dia Presiding kai o dia wara de Presiding me after Presiding me ba ana say wara no ya guru Presiding papa ko to Presiding ya nya ya question obia Presiding obia no bi se o ya nya Pentecost obia no masa to obia papa chen not obia no bo ne so de e ko ba say me me fi me ware bi odia wa ba nyu ware bi odia so oba so o ware bi odia no de me sama me
Same me so aboje fun. Ati kwa chama yi na mani abre. Wo ka kire wo kuro se wo gitum wo ba adwaman teacher ni ba ko soldier ni ba ko boga ba ko kura de wo kuro bowa ma wo dwane. Papa na te hey president na te. No kure na mechiremu nchiremu ho. De atia ne se boga ne de na wo kam. Sabi me twa force. Busa se me wal na mo musa mam se me pani chop. Wo twa force ntu ne boga twempra. Me pa twente sa. Ko wani mam ko wani force. Me twa force. Eti kwa de di ka boga ne de na wo kam. Me kra wo se me be fa ne. Bo anka me. Wo bo anka me. Koso nti boacho me bre ne kra wo se me be fa ne ma. Eti wini ofo na o mu twa ticket no. Na me krom fo mienu na na wo twa ticket. Eti me do braba ko efe no kwa me ntwi. Na ne bra fra bro chaba. Wone ne bra ne te station ho yete mfika mu se no mote ho eti me tuwa ne bra ne hu me no say nana ana onu po na ebusa kwa me ntwi ni say nye papa kwa nkitu abayi ni ena so wono ane baka e kire na ti wana baga ne sore ye nana nyankopon hata so na me kasa yi ompra ne boga no me pa cha nya me ompra no na yeda na ayi president so oba mu dwane kan so obobo bi enipadin ti yakofra wo na say obi ju ofa yire na watini monkro ansra wo mu denye say ya nya ye fra kra so ansa ma ho mama de tie ne say eti baga ne fra me na obi sam say wo na efo na na manam say no say ma beti say mo bla bi kura afi na wo na ye me classmate na wo de na ya akola mama na asama baga ne bu sa mi ni mi hu ya say mi kuna afiri machi aso baga na tade mu say na baga say man friend no free now sell ya we start here now ne blofo eti mu ya say wa ja baga ne mu na de damani so na mi collapse me bra no muni na nya umpra na wo ti say o president so be twafo so a ye de na otete wa be pie kejete mama me say so wo kra wo kura ye de na otete wa be pie kejete ho ana obeto mi ho me say ye de na otete wa be pie o hotel wo na me de bagada pie mu dia na na eju na ono na bebusa ti obo collapse den say eti obo mi no me de me ho hye mu ya say me data for hospital Trustway. Me data for hospital. Na me sister ya bona wakam nka me kai. Me am a case na bawo. E bawo so a me lawyer for e work classroom no. Obodo so. Me sister na ejina me ho. E na wodi amane e bobo me papa. Say wo odwom e no obi be ka kire ne say. Ni sister ya bona wa collapse nti o mo de ne ko tafo. Enti no nya no kra boga no nya ohwe. Ya me hwe bra ko na minim ne da kwa me ntwi na. Oyemi kuro mi na wo twa uko wansi ye koda ba bia ukuba so me ba nra so na bo foto na ohono tram sinchire mu ohono ye kokodu oso no aka no kwasa me ne tena ka mu ye kokodu kuro mu hono e ko fie e kwache aye no ena ye fie ne ba bia ye no ne mu twepa nti ye kokodai ahomache no ena m kan se amamre kwanso o mu sori su etimi kwa no o makwa akusu ye kwa ye su wi anopa no ana omu busa mi say omu ka kire mi say ye be dancing cry na say me de mi say fi hia na de e ye ntrase kakra bi dancing cry de meja me de nyina ho so na ye ye mi to bi na de ye meja me de nyina ho no say na ji mi ko han mama ho ni hia me say I want na me say tete benu dwane presiding say wacho ana one kasa confession e free bibi confess boneka what can we no and talk from one see na ka mi kire mu no hear me me nya hwe o se wa ba boneka ka kire se me ra ma confess ma fa we ti ba bia na obi bo adwaman na obo obi dina enti ba ma na obo adwaman ye de ho che no ba ma na no presiding say you fa no che no Mr. President me ba cha wo ka so no yira bo adwaman sa ba ma na mi bo di che no e di ama me kwan so na wo fa sa me ma no ana mo ba na utu ye chese wo yira bo obi din ya nipa no no na oyo staff ana mo ba na utu fa wo yire no se wo no yira bo adwaman na ba me ba bi kura ha me se oba ti bi enya kukudo ma cha che mira ma fo e fa yensa ma me yensa ni nyina eno na me pe eno na me pa dai na ada wo wu ana se nya adwuma ba bo se no ba ma ni da ma me kwa so ye je ba ma kwa ba wa yi frɛ na ye frɛ no sa na wo tu fa sa me ma no no e bia wo so ti a wo mo na me ba so why mana no si inti sa me ma me yensa no enye no kwada mama tie also kwasa dem mama nyina na utwi so no amana ye na mama no bi so to wo na twempna wo akwa afo achi da na me pa chopi na urade ho mo bro wo na dika kan ko fe e sia wo na pa chopi sia na mo nyi ma wo tie mi na tie na tie
staff na almost staff omo ye mama bebebe ayade na ma wo bia di na sa passport si na word na na word is from ho chese e bia ba say no oni ame abo adwaman asam kan say me ba bia ma me we senya ma me we senya ba sia ono oba me do no amen bia no wa me ware no oba me do no na me nyukuta kwa bebedi de ka me pese me mpom si ebe bi ni ma so sa kwa no so na so ono na pese e ba sa enti me ka jo say chemu mamenti ana wala kae me ka na obasai anya no sa da sai asaya no kwa mabo be medu na wo yo sa na wo ya mo mo ko ya peta si ade na papa afio want me afanto ayade no le fa wo ya papa wa ka say ya mo twa sa apesa wo jai ya ka say ya wo jai awa ko pa afio na ali pa bi se wo sem wo jai be le bi wo jai me mpata wa ma na wo ke mama ko ko mi ani me mpata wa ko na mpata wo jai ka no kura na bo chewa kana ko mafanta wo mpata wo jai papa so na tia so wo ni o se nsa ni fe me wa ni akọ crash ni gine e je mpata wo jai o mi fi bagenu o ma mi tim obra ba ko tim no kura ba bia da o pensi wo fo na ma ja wa dia ama ade ye jama fo ba eti ba manam na ba dia man ama go fu ase to ko je bisa ba fu di wa ha ba cha ta do nwi me kata do cha wa di nwi eti o fa ko sina ni na ba bidini wo na na me yire ba ya no na je de ko so oba wa no kwa ba ma fa no oba na me wa ma fa no wa me kan ye ba ma da ya ya tum ti so wa ba so tita so o ba so ne wa ba da ma obi adri metano na me am sabdi me ni fine me hu say aye wo sunu no o pese enda farabasa what you say mama bebe dance here mama me din sam ne na bo wo say wo ye akopon fo wo ya say fo akuya wo bia di say once afi akon mo oxygen wo ya so wo ba no wo hu so bo wo ya so wo ba no what you say wo jama fo ba dem ana so hu sa o me jama fo afa wo de ba me no ba sa so ni dini wo de ya me no ba bia o bia ame eyi wo no de tia ma han se da me ma han se da tie de tia ma president of me sit asofo no sabi wo kwa masemo no ma menyu ha no ma pa aha da bi asofo no akasa na na omo na kasa untu me kasa masofo bia ye frɛ sofo bodi bia ye frɛ no me sa me ye lawyer masofo bia me nya wadi o me untu me ye sofo no adi anya no wadi yes na so sharing no wo na woni mu de wo na ka wo na ka oh president pastor tunya me wadi me se wo wane foforo na president wa wadi akwa ayawadi tayechire me say me nya wadi asori tayechire me be we eda wodi ka apa ni me so fa ma so fa ma ke busu fo oba no me hu na president papa na wushafo ya ma fie bra di kan nyama mo ya bashi ama mo mo jabe makosie na wugina hafa bible wa page bible what page bible na wo de won ma say wo ye evangelism ma wo timba no teacher ni na na twempa me kokko putu ja na fiewra ho e fiewra ho o na se nkosi aga antini ya bo ai wo de won ma say so anodi say ya na wo ye no asori ho no say ya caravan of prayer o mu nyina ho say empro no we go to my for ba yo mate we were for ba mate wo gu ho na o to gu ho no se papa what jama for ba so I will do we say na me pon sabe me kan say be for ba so me see what for ba na so me say sure na never say ho me no won kwaso na wo say no dey dum wo dey ba dia so bible me mate what dia so so bible no ba ku no ta so tie what do you say wa mu so wa say say wa wo peja ni bible no wa wu wo ta kasa da me na wo so peja ni wo buru ya sa wo say me say wo peja ya na pa to ase wo ya jiri nya pa bo nya hia asami a wo kan na wo ye twa no asase tase wo so som me no fa ya wa no wo sure me da se na wo kan wo sure me da se what can I say now? Presiding. Me dance. Presiding. We are going for bad. Me national time. Me America. I can my crop. Me and I'm saying me America. Now because Bible no cat. And yeah, who go for
nya ne ye wale aya fo so wo Pentecost asoro bijaye mi Presiding bijaye asoro ma me nya no na me hia ebusuafo no fa kasamo no ma me opening pacho din Matthew pacho udin Presiding jai modishe amamo pacho debi opening tie ma say bia bia me no wote no emuwa presiding officer yi onso a chawo wa jai modishe amaboacho amamo okay me person prensa minim say apostle mo abo ademu dendenden presiding elder onso a chawo wa jai amaboacho amabusia pacho debi dentia danesi dana mote na sem de tiawa tiese be fi duni anopa bi mo ha na me papa friend mi se memra me koya na makuntai ewo ho onko ana na wo ena minyanum ne me mame ena papa de tumanim se makunta na abo obase obeja unuaba ama na wo se oba ojama na se wo fanachi ena mi bisa mu se na die asemwa ena akunta o kansem bebre na no de mintimi nka menka ni na mom no kama kosi ya nse o si waba ojama no onisia o si wani ensino nti wode o jara wade ongwa ni biu ye kai o so ongware no ena papa nso ka kire no se ono onwa wade nti sawari gonu onyintum eno oyense sadia ene woko na papa yense debi wabadia so ba e ma onsi bia no mane mun koto malt bi na mun man binum en je se koto malt na e de manu no me onu ya na osore ya je se usi kwanso ekohe ye minimo ho an apani mosin konya wo presiding elder unso a town one modishie ho empedodo saying ejama mo no say ejama mo ba ko che no omuja afenefa o ko school ba o che no na ni nyina mosin konya wo maware ho empedodo saying obekai pastor David mi mosin konya da ye woni mo ani ne ko opani anim no eno an se da mi papa free ti amamra kwan so unso a town na yire ni amaboacho amamna kwan so nya no dia me so unso a cha oya presiding elder ne yire ne amaboachoa amamna kwan so mentimi ensini pinka vise nya me no na na eti ho me no want etiquette ne openi ne what can princess wani mu de onyai no ana me so me kansi po ama the Church of Pentecost ate awaye de yabusia o afani afa pin de e addition o say pensa so presiding officer who so a town onyai me yire eno chese awaye na da so konkon ho e chechere mesa o so a town ane de bi se on free machi meye bibi sadia so on we can ga ba topani wa ko ya se woni mu aka so yebusa wo se da bi onya no yebusa presa me se wajana mama wo se da bi wajana mama wo se da bi mini fie se chire wa free machi abeja no dia na me jitu me se onya no na my phone so njina msi mi de okay opani me dance mama of abako so metra se me hwe e bia ono so afa tira gia papa di mu ana ya hwe ye bisa ayire tai opani udi e pa choye femi ba me kakra wa konta so de wa bo bu pa se onua no obo adwaman ma ye fe yo asma makunta na eka no mi nyamia nukreni anya me no ma net me na me ni me bra pani ya wotema enti o ma wari o mun sam me nhyada nyimu papa ekopim se oba ho se obeja wari a me papa anyinsa na okoye no di yo mo kan makunta no kan de me ayema wurefie kra esan se menkai asem no a makunta no eka no dunia musuminim fa ho ti wusu sane mo adwama bia ma wakunta nga nkyerɛ ho
Unkai na unkai. Unkai de ne say. Ah, obi no wedi nkomo na unkai. Ana wo boapa na ye woni entira mpese obeka. Say me ne wedi nkomo so nkomo de ye di na me nkai asemo enkai. Nkai bibia sa. Wajana na onya no. Oh, oba ya me papa nyin san de bi say o menyaye. Chenyaye. Presiding. Say na busia ne say o. Kai meba ja me ma ba no pedo aba. Presiding mo aye no. Say me say apostle general overseer baby a wasem nenam no president nyam na me kan abusua no ne se unyaye nyam me na meka sa wo yire na ba adwamaye o mo adwamaye o aware so de ya amamre o ko jano ansa na watumi aware presiding elder dear nyam na meka me se abusua no se unya no nyam me o de me ba mema ho kwai ai aye hu mama mzanyo no hu president to say radiga kopo oh me ba o sa architect o say never me so of him mem ka shiro of him da okay me wa pimi ba me ba nipa uja na ma no ya tu so nsa guso o se mo no bi ti me president me se tobo aye hu mama unkasa ho me fly will be time flies why you me you free ba no paper ya ba ko elder ne ye sema ba ko sema we se waja ebusia so onyae ti ebusia nya kasa wonyae di ebusia ne so for anan ne nya adwen oba pa me no ya adwen o se na papa ba ko no kura kasa se na woni wono na chi na BBC ye dia but ye dia ni a obi a wo ya ho wo fa busia mu se utu kwan na oba na asasem bi asifia ye di fia ma ne yebo e di se ne etie bia se ne na chimpo ana elder din sakoye ekoja ya wa na me ni se ka papa panimu asabe de na TV adwe oba ye mfefia ma ne ye dai emo no enti anu de abusia no nipa mienu no nyina agi atum se awade ni muye na wo meja no ema abusia no de eho de ekwan bia so ba pa megitum sa awade ni mu so for wetie anti amabo achewa wetie presiding elder also a chow o se ne say oba pa medawase se asam no eda ho no no be ma se oba bojaman oba se be ma bojaman wo mu anu so obi ase ne yonko boa girls be say fight and fight se asemo se mo mi adu nya obi ase ne yonko boa be ma ise abo me ma be se me ensa nan edi oba se da ba kokure di wonu mo wo mu so oba no so bodin be ma so se da oh eti oba pa se asem no I will say a penny promise break. I see a penny promise. Dear my word. Hey, so our name dear diagnose. Say wusha. Why in the default? Cause it's a presiding na wario. I oba presiding na wario. Ya wamu nie. Baby ami e fodie no ekro no de. Me de fodie ne de ekoma presiding. Presiding elder. I de tima me kasa ne se. De tima me kasa ne se. Se presiding ne yira bodwaman. No obeso ware mpa. Eso jai oba no ama busia no na muto ensaguso ansa yetu ensaguso wie dia yetu ensaguso ana na chesa wade no agu ese president me say who ye crutchini who kasa papa so for kasa president me say who kasa papa so for kasa didn't know be so na so for koso ma me eto baba ya me so nyina ne se ya me kenyina ne se koso so for se abusuani mienu abusuani mo nipa mienu e ba ye no wo mienu nyina no obi anu wonu ma wo chitum se preside den saba ho ba be gwa oba no e di se no ma e dia e na aware so egu egunkro aware egu egunkro sana tie aware egu a egunkro se abusuana fani mienu nyina atumi trase ansa ne ye jaji ye gwa aware no e dia aware be gu e wo bra ya trase ne yetu saguso ana na chesa wade na gu sana tie somo oyaba esese aye president so challenge o girls bram yo joy sana wo no ya na die me woni say ya na Ghana mo de egu na enwu awadia no die ka me nya da no abusuane ne bia girls me say egu na enwu awadia no die
Diesi kwani die ase enwi. Die mama si enwi yanseti o. Enka menya ba ma no abusua ni bia. Ana nka magie die. Na wo ba ma nko abatime kwagua wade ya me agiadi. Wo ba nko abatime kwagua ti abusua ni kakra ni aka abom. Na ya tu nsa ni ehun se adimu. Na mam so wo ba yi datina wo de abusua fo ba se yagunu a. Say that so ba obi ense no ho kwan se wo fa abusua ni ma wo. Me say ada bai ya shase atonkra. Apostle na frɛ yɛn sɛ asɔre ni hyia yɛ no yɛahyɛ da nyɛ ne ɛfɛ no presiding any area head Church of Pentecost mpanimfoɔ na to yɛn nkra sɛ wɔn ne elder hyia yɛahyɛ da sɛ ɔna meyi ne ho ano ti evidence bi a elder wowɔ no woba wɔ sɛ wode ba area head wie yɛ no ɛna ɔfrɛ anti amaboakyerɛ sɛ ɛno wasɛm na wode kɔda station asɔre ahyɛ presiding elder sɛ ɔmra nyɛ ne ɛka anti amaboakyerɛ sɛ woba fa bujam area head na frɛ no ka kyerɛ sɛ presiding bɛbɛ fiada enti kɔhyia no enti na ka sɛ elder na ka sɛ wo so de wabusuafo ba na ka wo dia ne bɛka ɛ ne aso aka na me dia kyerɛ madwene ne sɛ wo bia ya wo makodi asɛm asɛm no mu ɛfo bia ni ma obi akɔ ne baabi na mom sɛ fo bam ne atena se na abusua no bi bɛtena hɔ na wa mutimi kun dwan am ye didi a na kyerɛ sɛ asɛm no ɛfo dia bam o ɛfo dia bam wo ayi yaje udwan ye dia kyerɛ ne yakun akokɔ ɛfo dia mma nke yakun akokɔ wo bi di asɛm na sɛ me no me na me di fo ne ya patam ne yakun akokɔ ma me die enti adia ne dia me dia madwene kyerɛ me sɛ edwame na eda eka no se ni mu anke tena se dia asam ka kokɔ ba ne ke bekuna me yadi enti anu mo no funso ho fi sa pa ne kana se o kana ponte enti se akokɔ abam ne yakun akokɔ ama me madedi a ane na me de bem ti de kun akoma me de ya ba so me enti no awade gya no na me menti asiasa awade gya de eda ya na ka eda ba ne ka so de ni pa bi ba ne wasi ya nyae wasi ya me kura na mo ha ne yatu nsa ene fati obi akwa de baby na mom yakuma yedi asama ma busua ni nyina gye na wo man mu de ne yakuma okay me da say na just me de be ma just ne mami di for brebo o so fa open dwen bre mu kakra elder say ya bo adwaman oba no so say elder o so bo adwaman evangelism na wo re mi si moja mi ye say watwa ma wo abusua say elder unyaye abusua say elder unyaye ye empany for ya papa ti ase ye di adanse ye say wo bai o den sabai papa ne ka cho senya sa kwan no so ne ejai ti kona bra bi o ko e wa mabio enti enui mama o se ne say me da se antena ne e de kan wo hu ankani tietia ne sempemfo se ware egunkuru enti nka asafo mpemfo asofo hu se ne asem na koduro no kone kokoyi wa no won wo dansefo anko odi wachi anko wo ba no dansefo bi enka wo ho mena na se ba akofo akohunu dansefo wan so wo be na nkami obe yi ba no na busua edi nachi sene ye be ya dansidi enti sene ye be ya anu yi enti abusua na begina se ye de hie no sabio said papa so agyan no oboa nanka wo so de enso a wo muso de akire kogya aware no ko wo so ka wo ho nanka wo sofo operate asan nanka wo so tira asan no de wo ba wonko na wonam na sabe hwan na beji asem wo yatum se wo be ampa wo kogya no busuani be ne di wo chi eda wo kogya aware so ena sisi ade mesa ka bio ni se eda de meyira bo adwama efiti asia na wo so yire bo adwama ade na wanyan no entem wanya wo yire ne ntem na watena ho akwafa makoda sabio no osom wo jaye no nso sa wo so wagya no asabe mpanyimfo se yemfa ayasito ne hra ben wone wo ye japade fa ne de ma no ne ni adanse ne sum no ma ne nko ne nkyere se mi kuna gya me wanyina maaye na yede no bebe jatum sesabe wagya no so oba na bo adwaman a me sabe so oba no bo adwaman kura no a asema ukunu ka no enye kura o so oba gidifo mienu mo ware na sabe ukunu ye wade na nya ke ye hwe mpana ye kofa mpana ye po bi ma ne bo wayen eno kura no sabio anka wo be ukunu kura di charge to wusuwe ka kopre busua na nka bo mama ne so wenyina ama
Enkroboyi be ya na chesem say abeba so say ami Christmas boy adwaman enti ye hwemu no oba no so boy adwaman ampa de ya nukure ni pontem mosem right minkin can comment kaka if you have a man say I call 9th club if you am ko mo fa birthday to so mami Fosia Edna say fight and fight ateka me hear man o maclean say out that point na onto me shana bufu so e won na sam no e president da wa sori agina camera nyina mu na onto me say me Pentecost ne out that point na so onto me say bufu so maybe Spamper was so David Omensa was so Rosario Hammond Adjuaniaba was say girls you are wrong. I put it to you girls. What cry? What cry? Let the waiting. Thompson Kusisi, elder of the church, teacher. Why you divorce woman without witness? At Ujaoba, I dance here, woman dance here, no, Nakabushia for to me. I should say, Mr. Elder, make kind comment. Comment, no, what sorry, Mama, no, catcher. Who say him, lady? Hey, the uncle for trouble, and I'm making kind at the amount. I didn't show any back for 14. Obi at Renajuni. Right, PSA queer on him announce it. Also exactly. Their girls the kind of no. Hey, Nanajua or Hilewa Asante. Also, we are Sebe now while you're a joker, Mammy Fosia say, Presiding elder my foot, elder Sifomate, Usi for a Church of Pentecost. Nana queer Osua, the elder is at fault. He is not really educated at all. So buy an elder who done do a hono and chess a catch a moon cry. A cry for girls, so girls at them. Near country and radio. Chinso near me. Abna Pokia Badudo could say, girls pa. Ne brati hasi and Kuabu be a also day. O my Kuabari, O Mukuabari, no drahim feeble. Mimusa gases and ne branesi and Kuabu be a miami. Also gas at Hasi a Kuaba, or Buano, or in here, Nesra Nana Tabai. Mimusa Abra Pokia Badudo could have some cancer. Right, and then making kind technology, dear mammy are making yet technology a 5 message begus and I don't got some guapa making let them making carefree. Yes, because it's shame on you, pa presiding elder. Come naturally, girls, come naturally, the Africo. Oh, Montombo, Mamunchrobi, and I'm making kind with me. If you could or say a Jamai elder, I'll poo. Kofi Kenata. Why not say more Kofi Kenata? Hey, move kumio me. I just what of them? We are just what of them. Oh, my father them. Me Dorothy watches a girl, so now they want try. One more program, and no kwa girls, and then they want try. One try. I could go so say, oh my quarry. I don't remember way. Now, me a new macacra, a hammer, say. Mami empra for me so bubasa na yina obubo kire wono na nka me madwene mu die adwenkyere ekira na etsabe etisa hwene ohun esuno bia na die na nka esasa elder etimi de etu abusua na nim abusua oba no afedie obi a wosese no ono abeka kire me sai one kwa me atwempena woni kofi atwempena oni wo ya atwempena enti abusua ni sramo mi fra himfie mi ye Kristo ni mi mpefi anya himfie a wufre ena ema wo mpefi oba bi obebo dwama wo ni kunachi no na kire se odifi ka be ma no elda ubisa no se wono de watwempra wo se aha mami nti hwana na odi moja sabe sompreduasa etefo mudidi emfa nchame odi moja begu sampa no so ama sabe mpreduasa mami no esiye wo fra bantin ba ya na aye hwan elda abra ukofa kuensian na kuensian no so ewo ekunu we ye panyini ana wo woyere ya fa ne se wonye elda wonye hye sabe wo ye timamuni aye dan na kuensian no ne kuna wo miensa anu na wo kwa ye a wo kokofa aye na mi bisa elda se so obi fa wo yire na ba ya wo yade a ada na kuensian so yi wo bi yire amema yente hase yete amama nko a wo ye oba wo ba keka wonsam huna na nsa no ahu asori fu mema ne bi abo wo madwum posa me wo de me kwa radio so a de wonya awraba bi be kan sa ne kunu nya ne hwi
ane santi na me na atika mo frɛ sɛ be ma no ojaye be ma ne sɛ me we nti no ba na gya me a me hyɛ da kasa ne me yire ne yadwamanfo ti sei be ma bia pɛ ne yire gya na what me din samba toto me yire so me ma me na kɔ akaka sei ane me nso me koi me nso maka de oba no ebetru ne sa kɔ me gu oba na nimu ase me sra mu a mo ne abusua ne asofo hia agi aware no abra ne so sɛ wo mpa bia mu a sa abusua no a wodi ani die ani buo akɔsra ya no kɔ sa sabe abusua no enim abusua kɔya wo baba ne de me nam so be man de me nam so obi o ha wa ya no akoto nsa twene me de on to nsa no kura ntwene wase me kura no me de makasra nsa me gya no dadaada na no me fra ne papa sa me ne ba ne hobiem wo ye ti bon koso be ma wo fra ne papa no na fra ne papa sa o ware no wo bra wan fa bibia anko enu me sada ya ware mu kina no ya no am ne de sa sa kina no ade agu ya ware no wo ne maami kodo kokofuo maami mimpo biem obra so oba de oba ana ba ma wo mo woni ni bra so oba anu mi bedu wachi me no na akobre kokko no wudi adua nan efe ankwara no wo mo ye nwotwe me pa achew mame enfo nan wo so fa nan na ba ma de wo wa so hwe oba nti se ne ye kɔ no ba ma wo so mpa so oba wu biem sese akuya nsia wote manso akuropon ho sahene wona na kwa wo no ano de eyede ma mame ni madoso enti wakwa akotwa na wo fa nim ho hwe na minim ho hwe ayada ya akwa oni akwensi akwa wo na ma ne do so a afa ye side bi begum edumra bi a mema ya no mu yom se wo madwunu mu da ho nyamo nkwa no madwunu mu da ho atiefo mu tie no sabe anyansafo wom enti tirafie mo pase obi abeso pa no enti minso me kaka sai ade egu nipa no ho fi enti ada patapa wo ya na wo ya wo asofo nanim enti na sam no wo mutimi nkom kan se mikunu awukuru na sam oden okwa no akwa akoso pa wo bai enti na nkasa se asofo mpanimfo no sabe mpredua se wo mu ne ada ne yiri hia bankuro no mo ka se maami se maami wona ati ha no wukunu nie wati asema wukunu ka na no obi ka kire wo se assemblies for the aba mo nka ne sa assemblies of God so for no why kura na nim ka kire ne se be ma o papa na o de kwa ware ho no o ka bani anim wan fa hinta enti ya ka kire ye nuanom ya papa nom elders Pentecost asafo assembly ba mo nwa anim mo nka nim the assemblies of God so for kan ya no uti ni amop ayi assemblies for na chi me ya until Gesina say na ni omo ye ni o ni omo ye na me ye no na ne hu kese until Gesina and the toso me am nyanku bi wo France won su ko share bisam Pentecost ya frame comment ni audio UK Church of Pentecost wo so minyamo so for call online mo hu ne si so for be preach we say on preach ni nyina ne so for ma me bi ayera ba so mo ka asasam ne ya jaka ene nam ya ho sasabro ne na mo papa the man pemakuma me David Mensa say if this man is an elder then I am a pope. Say papa say David the one abecho classroom injection man o say papa here elder there any ono ye pope mami bosi say ajo say the center cannot hold Nimo Daniel play Kofi Kenata Martin Nimo Mabama always disgracing the church every day you support men to cheat in marriage but condemn women who are also cheating. Evelyn Fojo or say there be a super man a man so boy jama ya monka thank you Auntie Adjoa Milia Nana Abnasantua was ready atija if you be ma I feel sad me raho mani nso asa waka ho be ma we pa friend yire sa shawo aba nti ashawo na na to ho
Right. Mamia Koshia Boachua Domakosi and Tiajo. Thank you, Rosero. Okay. Right. Thank you. Yedama say, Yenina na metu me akenkai. Mo comments edoso. Yasika munyina Mama V. Yedama say, ya boy and some mamo seni Millicent. Kumade. Ebo me who say GTV nebi cross. Me bomb and some mamunya. See me da na mogun and mwasi say. Poto. No Ruth. Yedama say. Me baby a homana atum. Ajune no. Eni yankwa yetrim. Ebia woso wa adwen foforo bia obetumi dia ba medical catcher producer say elder one farm ma provide a telephone number na yemfa wa busuani bi ntanto so yensa anka number no tinka say aye bias mesel 0322494771 0322494771 Hello. Patodi. Yes, Sivo de Amina. Sivo yankwe. Mama Bazuma pa. Na ayino na mene adarina no. Omu yo mu bedo. Ma transa wo e. That's why na mugusu beja. Mo guni pa no ma transa. Ma na mo asanele time ki mo de mo trust. Right, me that's 0322494771 0322494771 who are going to 0244584326. Hello. Patodi. Madam, you have capital. Capital meeting. Okay, yetio. Capital raho. Me raho said you pass at the mia. What of do nothing to cash will want to mention number go when much of radio. The real one of the power. Bye bye. 0322494771. Hello. Good afternoon, Pacho Maune Sumami. Nana New York. Okay, Nana Maune Soyetio. Me Pacho Elder. The Oyeno, and you're fine. In 1980s, Adia AC Yeno. When in a bomb poetry, I feel I will be who say, that you are Bergamai. Tata, Shanaya was again a guy, the water channel, and then Masubayano. So we are born in our Chioma, no more creative story. I may be a person, Yan and the Ebefa. And then Musubayana is upon society and I'm the 2 kind. That the water won't Subana. I will be Uber body suje. Men yes, papa, 98 problem. Wa boy Jamaya, wa boy, kept put now. It's the end you so fair and really be. Okay, teacher, Medase. Medase, teacher. 0322494771. Hello. Hello, good afternoon, madam. North Dakota. Hello, JK Fools, Yankwe. Lawyer Dimafo. Hello. Udem, Yanko, Udem. Yeah, man. Elder no do 400%. Na umbra from now unja nema no ye wono na. I think so eti cheni no to baba na num to make can some because of trade de bia okata. Into umbra from no ko hwe ne ma no. Na japade bia wo hu bia no make sure so the oba na de be ma no. Enye sa de a ware no de na everything. Sa de elder na yi no ye na ko ye ni sifom. No, that's it. Right. So Obani Bema Trans Nigeria Obaden Sako. Hello, one Sako. Tanko Maudi. One Sanko. If I told me Numbusi and Ibiakra. One Sako. If I told Debbie. One Sanko. If I told Debbie. 0322. Hello. About open to say. Do more Bibinita Chianque. Person of Butua Copra. Yamisha. Mama doctor do one for that Call any mommy. Kata American say. So share Obama opening na. What one? Na a man kata. And kata mu kru about German to talk about German view. And kata ja doctor warrior fear. Me Obama minim ne pa na something. Mamma, men katakate. Some yarning la mawai and some
a former great director. Or say, our muno, and son oba ne deco, oba de qua, and a chess our alimony, a good and quite dear, a concon ho. Nanka elder was so pressure announcer counter. Hello? Hello? Pacho ko enim. Ajina me mo amodi mapa. Ejuma dase. Wa uri aketwa dewi ataxi do bani. Me do adu tapo pankon. Na ade ba ko a na ya me yan se. On se idine da so no. Ana o se ikote se Bible say ejama mo. Ne so to wa dia. Pakobo ba ko mata se ma ye ku an kwa mo are. Ne so to wa dia. Oh, ne so to wa dia. Edi so pone efese o te bakani ni eda no enye dikitwa o a mo papa to mo so ana za dem be na mo ye no pasa famina ma pesa makao. Hello, Auntie Naa. Mami, good afternoon, Pacho Ding. Sister Joyeti. I've done your hair and the wine and then a question. I've got it. So the same jar with you. Now the crop of it, what that's so really. It is a case, so the bar. Say all this year coming. Or didn't your master to you? What say you are kind? And also know you're tonight. Which may so sad or yet. Not to wait now, or flood the sham or bushia. No more go away. It's our real here, Auntie Naa and good here. And I have that alcohol for. And to option on this hour way, not Obama Chefano, no fun manner, no Obama command funny, no uncle. Now the wine you. Hello? Hello? Auntie Naa. Eja. Black man fashion you. Okay, black man yankoi. Auntie Naa. Papa ne ma me ni nyina o mu nyina foto wo mo ho. Adwuma wo mo ho papa. Cause the same and a man is who say and you mean now who same ko. It won't fish on woman children warrior, woman what you know. That the army cow, they say car, wouldn't car, no lances. Who is a car, no wouldn't mean car. My car in Tiffy, none of foul nine, Nante. No one else speak another fruity. Some of them who 50 yarn, you're for worry, and you're quite not 100 cats out there. Then my boy Jama about 15 boys, Jama. And I'm only no more what and I'm waiting, and I'm waiting to children. Ah, she can't be the cranny at the talk credit. Let the against you and anything. Yeah, that's it. Hello. Good afternoon, Miss Okakamami. Good afternoon. Good afternoon. And some negatra. They say, Beman or two Jao Ban and Kuala was she. Only then a woman will speak at Norman and Nan and Ambassador. When you want your plan all train and our level for no person while no one trying to hear away one and Shan Kualano and Kuala was she. It's the old boy was our Kunyam, you know, the can one on no and her town Kuala was general. In Jansen, I'm on 2 months, yes, I'm not one sees in 1 town trial bano. So we are Bobia. We will be a yes, the second of one house will be a city. No one power, Muacho. No, with us 0322494771. Hello. Oh, and that. But the best was I do not come and say that to you. Eh, so far. Blah, my brother, and my woman. Now, Namian. And then the third day of what's a ballotica. A true honor. I'm ranting no more on woman to say. But when you mamma come as a mebrasso. Sure, no, I mean, I can't better me can you. This only man, or what you have done back, or one kind of class of my young woman. So the other baby not could do that. The first man and brother down in the open could do no one can be Italian, some better. Oh, sir. My name is beside the it's the old farm as you are sitting. Now, I didn't know who couldn't put that to share any more. Or can't say you chain up about the other, and I thought I didn't know why. Also, one farm that you why have been a open to it? Not how I am. I will be our some for a block of the moon.
ọmọ náà jẹ́ ní problem fẹ́yẹ ọkọ àsọ̀rọ̀ náà ọmọ akọ́rọ̀ náà kí wọ́n yẹ na ẹ̀dá kọ́ àjà nkà ló ń kó by ẹ̀dá wọn náà wọ́n tẹ́tẹ́ pín ní na wọ́n bí ẹ̀dí wọ̀ tún náà fẹ́ tiẹ́ ní kura yẹn ní ẹ̀dí ẹ̀sẹ̀ sí náà ẹni ẹ̀bọ̀ wọ́n yẹn ní wọ́n mọ̀ pọ̀ wáyé. Amen. Hello? Hello? Mr. Wahumai Mwamemos. Hello? Oba Pana. Patrick. Adumo Hinsa Bonsom Yankwe. Thank you. Mame Momo Abasopa. No pastor minister, we me the Yasema Wokenya. Ono Obati. Na Oba, Oyena game me kwa. Messia, one in the cover be no aggressive. A form the kind me ba or ban chenier. What you now, there are the other point that you mistake in it. Necessary quarter ten and what you know. But so when you cover, you know, Bessiano and Pantana, so they are. Won't you know? Winyan and Cheno, and no suspect. It's the baby I drew no, Ada, what to happen, no. In the end, I saw the show from Coffee. Yes, because it's one more, and I need to see it in some Guawadiano. But this time, I'm a year to my party. One really, next one, Millennium Master, the Quapucha. I thank you. Right. A brasso say, did you my dear Nancy? Yeah, that's so and to me, I'm so ye Solar Natural Clinic, Ewo Kenton Chrono. Na Yacope Drobi, the Ama presiding elder, Uswechao, near Pebiama, Amabuach. Have a nice weekend, Yakramo. Yerasi antena ya some wo Solar Natural Clinic na ye ba said antena kan ye no yes awade ya na enyinya awade a ye jesi from just any da so asa no eno ene ya na ye hwe na ye siesie ye the Solar Commercial Bedja so Zipman capsules ho mema na de bo panyan na edaw no atumi aba se awade confusion sha se sisim be ma kwa ha na oba nso akwa ha na kire se adwuma ye wo mpamo no enhye da enso ani sa oba no se odepu aba honom na anfie honom nya akono se bia honom abia enya dia da ba bedi ase bia be ya ne de enti no wakọ odofo ohun ekwan bia so no wo na aye be ma no enti tambia wo na yo se wo ye den wo control oba no na se de ekoso bia no sa ano hye se den kra ye se wo be ma no nya abotre because wo wakoma mu odu papa na wo hwe presiding elder na eduru ba bi no ono fi se na se ne yere no ompe na sem biem enti na wo te se wo fi se de waye no afi de onko ne ba bi na ono so onko ne ba bi na so aware ne de emuye wo hwa aware na enhye de emuye omo nche da ntana ase nya aware ne ma ne emuye eno nti emma presiding elder ne emma ne kwan emma ne nkofa oba foforo so akofa oba foforo de a ene asori mu ne ye beka so abadwaman ba yen ewiase mu de omo adwaman ne mom akofa oba onye ne ho ade na so de wo gbadwaman ene se okofa obi yire no a okọ ye omkoko ho ntokwa no eho ena se ne yire ne kana ye no kredi a ne tese ho ena wafom pa eti na wo so kwan bia so nanka ohu kwan obefa so ne yire no ebeta because e de enfum so obi a ho ono mfum so ono ho saa so na ono akasa oba no so mfum so ono ho enti no na wo se nka ohu kwan obefa so obe control fie because if you dey o yosofo o na wo kan kofo nsemom o na wo tuo mfo ni ade wo gire nyamia na bible enkomre futuo nyina eda wanim enti na wo so opekwan bi a obefa so obeso obi na enso ene na asorifo no kra no o mantumi anso obi that problem na i che se asorifo no ni asofo ni bi o mo ye nya atwom eso o mo pe mo ka bibi pe mo ka se eba se asofo no ana se ohwefo no se ne nyuma e wo se no no pe mo ka na ka kire no na onye den hu de ekọ na enso o mo pe mo nka o de kokwasa saa kopum se de asi na de asi nti de be kan se sofo no onye den onko ja no yie so pe so ja no be ware fofora onya no yie na asem fa na asem ko de meka e wo ho ano de me se o be subscribe na wa share na ye nyina de bi atutu ye ho fu o modin se o be sua de video no o hwa o be sua de because wa boka na wo hwe nti hwe se o be sua de o papa na o ma kwa be fa so obetete o ma no na obe control o ma o mu nkoto sa assign mu ene niam bi mu no wa hwe so na wa ye pepepe yen ka sanche ye mesra so obe subscribe na wa share
na ma ya hode ne de more videos akoso a ede abrel. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.